Kublai pi baro syakatup kubor jongi ke Don Bosco Media Network. Kimat ki bakong san mentah ke kilong. Kring samla ki CRPF halau ba bandrung kam pulit sorkar India. Ban tersiang kalenti yad ke presiden serta ki pulit hasurok apa shelong. Lilam jaka ke sorkar jela hamau smai haki beriu nabar jela keno ke FKJGP. Ban daka workshop halor ka PM Vishwakarma penlong ka BJP Hanongpo. Tomantang ini apai syaki kubor ki bakambanya. U officer rangba ka perton Henry Puhnyau Battalion Central Reserve Police Force CRPF na polo P Hokip Inspector rengkat bat ki pulit na mau senram police station ha ka jingalam uba H Thaba officer in charge kila penlong ya ka jingalang batai bat pensyai pat ba syaki samla ka than riwar halau ba ban penslur ki samla bandrung hakikam pulit jaga sorkar India ki ba kentup ya ki pulit CRPF Border Security Force SSB Indo-Tibetan Border Police Assam Rifles National Investigation Agency, NCB, Central Armed Police Force, but SSF. Yakane kajinyalang hikai bat batai, la penlong ha Multi-Facility Center Lauba, East Khasi Hills District, haka khat kendriu terek ukalalengkon. Uba Olan Singh Sun, MLA, Mausen Ram, ulalong ukong san hakane kajinyalang padba, haka jingkran jung hakmat kibabun kisamla, uba Olan ula kentu, bat penslur ki samla na kaneka than bandrung haki perton pulit jaga sorkar India. Lengba kini ki perton pulit ki samla kinyo lat ban sya hikai bon ki phangjing start. Kinyo ru ban letre hakeleng ki jela jangkari India. Kani kan penyar ya ki jingmut jing perkhat bat ya ke jingyo i jingai jongki. Nalor kata katulop bat kijing mentoy ba bonjat kinyo hakapor baki trei bat hadin baki lasong thaj na kikam dan kam kemensim ke baslur bat kamon ke bajuat bandrung syakini ki perton pulet ulaong ula penslur ru yaki samla na kani kathan riwar bandrung kam hakini ki perton pulet balajer kerteng haneng. Depending on the demand, last time organizing the Muslim block very few attendants kerja kewan dengan persiapan penuh agak japing yang kena agak jingdang kam jang awareness program kani dari bentak warna kebabanga ban mapi kini gerba di kuapan kedul di kuat kedul syai ini mentangan anak saya di pinoyanga air ni ngala panai di tomani lalu pakum yang akan share betul lalu pakum yang akan share di no kadul kawati kadul kawatu leitong kejur kau pipan kamna kasih ngan kedua ibu kuno punya kau. If you ask for me a glass of water, there is no problem. I can give you a glass of water. But if you want me to give you cooking water or the water that you need at home, I will show you where is the stream. Go to the stream and scoop the water. Take the water there and use it at your home. Can you give me I care about your future. I care about your career because nowadays, if you go out from here to your station, you will meet so many boys and girls. If you ask them what do you have, they have so many degrees in their hand, BA, MA, but no job, no future. That is my concern. Pilih kami station, lepas ini, bukan hidup lepas ini, degree doesn't matter. What matters you is your future, your career. We are here to show you where is the future. Where is your avenue for your future? Where is the scope for your future? Ni perkhidmatan tentang awal ini. Nomor 2, kalau awal ini jumpa di Indonesia ini, ya kaya yang kesem ini, ya mewah ini, ya kaya. Wadadon ki ofisal bami ang Islam ini. Kamu gaji sekian gaji nama ini, gaji sunsurang gaji nama ini, buktilah bersyukur kamu ayat gaji nama ini. Dengan yang berkata ya kalau begini, nomor 2 gaji kuat kamu macam di kena sama, gaji kedua kamu kedua jam,
kamu itu dari kampai jauh kadang kekini beri lagi interest Pini belum employable, pini belum kadang demand kayu ke market demand kali benda ini, kayu kali demand ni lagi ini, kan demand kuno, lagi ke skill, pidang ke degree, pidang ke kejingan lagi sudah kejingan ini, kan demand kan pini belum lagi employable asset, kibar kan company lagi agency lagi sektor kita kam yang ini, kita nak opportunity. Pimpang manyeng merah. Kisitil tu betul, kita kisitil. Nak katakan tu, ikhna jadi dek nombor. Haba pikma apa syakri. Yang ni, yang lain kesem, yang kesem kerja itu lain kata kini di badan kamera. Nisuk kisah, peace and harmony. Haba kesem apa hari because of this force. We should we all operate these forces, maybe police forces, central police forces. Kita bangga yang peace and harmony, hapok state region they are peaceful. Lalu kita bilang this is done. Why they don't say? Because they are these people who guard us. State, the law and order. Who are those people responsible for the law and order? The CRP, the police, they work together. Look at the law and order in the state. Apa yang kita susun misalnya di state kita ini lagi. Kedua pun yang itu lagi dia betul kan. Kini di department kebetulan kama. Bermuara suku saya. Kalau yang kepan mesti. Kemudian ke suku saya, kemudian kalau kepan. Nasyumnya dengan kamu. Ngampil ini. Bagi badan ini. Pinahilan ka message, yang kibunda tunyo, yang ka opportunity, yang ka kamu, kaba, pinon, hadan ko sangap yung nagigingkay ni, kae ka kamu, kaba, minginon, kae ka lang magiging kamu, habo ka naging force, alam ka naging kuwar, hagi parang masyusong, nomor ba, hagi siya itong biniging program, ilong ko kamu kata-kata, nomor kini program, Hirap dating vision, kan hirap hidup identity, kan hirap privacy, kan hirap benefit, kan hirap progresi. Bersama berkuat, jadi jintan kamu, pikir aku macam berkei kamu, berkei kelan kamu, apa berkei kamu ni. Dia, nala simpiai ini, nado men kerja simpiai ni kamu ni tahu ni, nala simpiai nado state government. Ngelihat dulu yang dihe CRP, dihe PSF, dihe polis mulai dulu to discuss with them how to give an awareness program to my youth in my locality. Nakata that is what we are here today. Nakata kada ako ikan kami mentah. Ngayon basically, nakata kalau ini. I concern for your future. I concern for your career, and that's what we are here today. Tapi komen ini buat tahu. Buntahi, badan kata komersial pun sah kita jalan rumai, interest tamu, aku nak kalian tu, kumang antara ini, cipu nalare, tapi benda kamu sendiri, ya gini juga, dan di modal case, bukunya, wadik kami mana jom bukunya, kita harus tanya dengan jail, bagi kiam, pengadang dan apa, mainan police station, officer in charge untuk, dan juga buat kenal dulu, aduh tahu dengan jail nak mengira, nomor interest tamu, jaga Mereka museum di Mailat ini. Jika kuru kaya kita bahagi, konflik antara kombat, kapung kaanji kisah sangat wajib. Jika tu kayu satisfaction ini boleh mengilalek bahar nak terima, kalau justice itu macam leben. Jadi macam yang baik dem dah. Tentang itu sekarang cuman one day percentage pangkali recruitment. Kajingwan ke Presiden kari India Draupadi Murmu kalapen phu shisngi ya kasurok nadu Sherpi hadu mau plang. Ki pulit kila sertap ya kani kasurok nadu dang step kasngi khatnriu terik kelalengkon ban pen tersiang ya kalenti ya jong kani ka kledu jong kari India. Unong lum khubor joga Don Bosco Media Network ulas swat ya kasurok hakeleng kasor shelong
bat ulayo i bagi jaka baju kap nya ne jurbha ka jingdheng kali kum hakithan Garikana, Rilbong, Anjali Point, Petrol Pump, Barik Civil Hospital Point terter nadu omsurpi hadu apa selong henrei haka kanriu terik kini ki surok kila kelut war-war bat ki kali kila yad bet yad renti pat laj nakadheng ni kejing penwit ya kalit kawan jong ki pat ba ki pulit kila trei shitom shisha hakani kasngi bat lakerpat iki ban beteng ya kani kakam man kasngi na kabenta kajing bit jingbiang jong ki pat ba Kaseng Federation Khasi Jantia Angaro Peoples FKJGP Ribhoi District kala keno baga sorkar kala rai ban lilam ya kajaka jongka Meghalaya Mineral Development Corporation Limited MMDC kabadan Hamau Smai Jorabat ban lilam shaki briu nambar jela ban tei petrol pump bat resort hakatei kajaka yakani kajaka ka sorkar kamanshwa kala tei ya kajaka lum thup ye udau yong stockyard daka jingthmu bande bat ban shalan shaki yo kari India henrei amsham lala ban penurlong yakani jingthmu bat menta karai ban lilam no yakani nakabanta kiwaipat haka khanriu tarik ukala lengkot ar pusau ke FKJGP haka jingelam jung uba lustar lingdo presiden kila let jurip yakani kajaka bat kila syam bala penmadan lin yaka kasorkar kala rai ban lilam yakani kajaka shaki briu shimet nabar jela kila ong kinong yalam ke FKJGP kila let yakan ru ya urang ba shnong kamau smai ban pan jing shai na uni urang ba ulayat hu baka sorkar jela kathmu bante ya ka petrol pump bad ya ka resort hakani kajaka urang ba shnong ru ula dep ai ya ka no objection certificate NOC hano bat shano amla bantip ya ka kerteng jong uta ubalayo ya ke NOC uba lustar lingdo ula penpau kajing persya ya ka jingle ka sorkar kabala ai ya kani kajaka shakibar jela baro kijing trei hakani kajaka la ai hakibar jela ya ka ba ki breu ka Meghalaya kila ban trei ya ki kam ki jam ki ba dei banle hakani kajaka uba lustar ulaong baka sorkar kala ai ya kani kajaka sha ubreu na Assam Uloong ba kaseng FKJGP ka persya jur yakani ka jingle joka sorkar jela yakani ka jaka. Kinong yalam joka FKJGP kila penpau ka jinglengo ka bakraw yaka jinglilam joka sorkar Meghalaya yakani ka jaka shakibar jela. One ban inspection yakani ka jaka ka ba kadig government lan. Di nagaliang jungi kaseng ya jingkit ba government ka ibis ya judul ba masabar jam state ini de kejingkili ke bang akwa apan kli ya government kapali ke government kamla apan ibis ya dibru badai na pokaket ke jom de stela banong ba kasih gini pun kepala punya kabar khoi de kumbang yo jingkit ahne kadai hadin bangilai yo kli na urang ba snong jong kamau smai ong ba ni ai ke NOC bande pom bat ka resort ke ka government ne haba ka ai haba nakaleng tong ka government haba unang ba snong ula ong ba ni ai ka NOC bande ka pom bat ka resort ke bale ka government kamla ban ai ki pa jela ke bade hi ki pa jaka
Ipala bandi kita di kita di perform dan di resort. Namar kibun kasih ini kebala ban invest kum kita di job business. Di LSE kadai ka fil jong government bakala apan ayo tau ba ay katang ko sorry ka na ba ni tim ba hi try jela jeni dei ba na po jela asam to balai ko government kala apan ayo kita gitu. Dengan ngaso batang ba laga nakaliang jong government kala akan ay kumta banyak itu prakasi jong bede kitramnu trajaka te ngidang budin susu la kadai san en katkum ka jing itu jong roba isnong abade kata nasi bakila akan de kata resort bakta perform nakaliang jong kum kasang hin dan kan menyai budin ikane buat sedu sekono ko banta kat basa kam nilang ban yagudin naglang kasang ginom sang thaj la kadai siam em kalau kadai government kan happen bas Ka Bharatiya Janata Party BJP Meghalaya Pradesh haka khandriu terik kelalengkot kala penlong yaka workshop ban pensngu thu pajba halor ka PM Vishma Karma yaka bala penlong hador barsnong paham sim ka PM Vishma Karma kare ka scheme kabala pelat pajba da Prime Minister Narendra Modi na kabenta ban yarap syakinong thanjan bat kinong shna tiar kti ki ban long ka jingyarap bat ka jingmentoy na kabenta ki pajba nong song shnong jong ka jela bat karihi barokaw lapan syai pajba hakani ka sngi halor kani ka scheme da uba one kid poshna General Secretary State Bharatiya Janata Party Meghalaya Hakani kasngi ladon lang u Rickman G. Momen, President State Bharatiya Janata Party Meghalaya, uba Sen Thaba, President Ribhoy BJP, uba Silent Star Rani, Secretary BJP Ribhoy, uba Wan Prang Sumer, Assistant Rang Bashnong, Paham Sim, lembat kiwe kinong kitkam baha khamat ka party. Hakani kasngi ka BJP kalapriang sngo baha sawut kirang ba kibalapan yaso yalade syaka party. The number one shwa bangin lech ki pai ba ni hapan smothu shwa mangi ki nom ket kam ke ai ni ke PM shwa ka ba kani ke dik scheme thmai ka barang sudah launch mena kini bu launch menteri rang ba ha ka khanyo tarik berai September araja arulai ke jing thu jong menteri rang ba ha bo wara ai scheme kalong ba kumno ban aila ban yarap ya katu kan ningot katu kan ni ki batrai kini gicat kam nomor pi kita ka dream baong if you mena Viksit Bharat pi ka jingbot shwa bangilong develop kum kari kamantara bangilong develop lada ki bri jingi ki palong empower kata ka the mission the vision jong Prime Minister kamot empowerment to the least of the person ngatrai peniaso ngatrai bon na pi dong pidan ka party jingi ka concept hi ka follow by ka ideology of integral humanism and ideology of Antodaya. Antodaya ka dikhatin sanskrit kamut kabala na kitingi brio kiparit na kiparit kimpatyo eka bha kimpatyo eka rat jingarap kimpalla ban kiyo ka jingkim jongki kanong gabay eka ri jingi bakan kiyo bakan yo eka takanam Viksit Bharat. The Prime Minister na do bula shinti ka kamni kikam jongo parafat kat kiskin kibami kithope sa katakaphang. But the least of the least should be empowered. Nado scheme PMAY ban thawien, nado scheme Ujwala ban ay gas, nado itu ponjat scheme na yakan gidan nado saus pas apa sautali. Te ngisene sipo kajala juni kata ka penetration jung kata scheme kadang khambuna. Bon gibre gimte, pai wada PCR. Bon gimte, te karno toy ti gibreu ki bamdan na kapati ki bamdan na kapati kinum tip ye is pangini scheme tegadi ka kamram jungi bai ka kamram jung pi kung kita kinong kit kam jung kapati habang yong karya karta haga party jungi bakhraw do ude karya karta not the president not the secretary nothing bakhraw do ude karya karta the most important member of our party is the karya karta tamat mapi iwai na pa iwi you are an ambassador of a developed India. Tamor habang o Viksit Bharat ambassador tamor ngaru ngadi uta uksiang unong raktin ya kata ke developed India lani ke India kabala lakiu hagarai kebar
Perhatian pahlawan saya ke skim, ya kan ke skim jinsya. Ngatrai hapo kisnong jongpi don nem kinong sojan. Don bon kinong sojan. Dia muncul lagi bon kinong sojan. Kidon nem kinong hapsnyo. Dan kibadan dan kibamdan. Kidon kinong hapsnyo to. Kidon kinong sonar ki welding di balai. Dia muncul kata bagi bon. Kani ka PM Vishwakarma hi ketika skim nam kita kibril kiba pendan kam daga keti. Vishwakarma, teman, somebody who can create ubala ban penwandur ban thaudur daga keti. He is a Vishwakarma and kani ka skim ka debate directly daga bentajuki. Tegajung tumujung menteri rang ba Hadin balami ka jingken tho hakawe ka post ha Facebook page ka bala ai kerteng ka lempung ki khon kari ka bala ken tho persya ya unong ya lam rang ba jong ka Voice of the People Party VPP ba Arden Miller ba Sayomot MLA Nongkrem nakaliang jong ka seng VPP haka khandriu terik ukala lengkot Hajar Pusau kala ujor da ka FIR ha office jong Superintendent of Police Shillong habakran syakilat pathai khubor Dr. Rusevan Shangpliang udukot jong ka media cell jong ka party ulapan pau bakata ka post Facebook kalakta marjong ya uba Arden UMLA bat kamtam ya kipat ba jong ka Nongkrem constituency namar kadai ka jingkran persya ya unong mikmat jongki u Dr. Rusevan Shangpliang ulakun turu ya ki pulit banum ailat kum ya kite kijat post ha Facebook bat dairu ban penshitom ya ki briu ki ba penmi kum kite ki post ki bakta persya ya ka akor long briu ula ongru ba ka jingdan ka social media kadai ban kentiu ya ka imlang ka salang handrai ki briu ki ba pendon kam kim dei ban jer ya ka bam dei bat ka baktaru ya ka jingsngau jo ki briu laki long kinong mikmat ne ki riu pat ba nakalian juga Voice of the People Party nilai wan sinis po SP office ban ujor da ke FIR halor ko ka post ke belatho da ko ka account jo wi briu ne ka briu baik keteng BPP den baca kini ka post ula sepriang akawi ka grup ka ba khot ka lempung ki khon kari te kani ka post ka ba ula tho di persya eu MLA jo ka Nongkrem constituency ba Arden Miller ba semoi badai lu presiden jo ka Voice of the People Party nakalian jo ka party ngila simkhya kani ka kam bangin sudai ban ai ka FIR namar boleh kajing tho kana long sebapalat bakalong kikitian ki bakal makor ki balapun thobia ya kalong riang ki jong i am di tangkata kelak tak mat yong ru ya ka yeng kesem ki jong i ya ka constituency ya ka party ba ya ka ri jong i por kowe teror kan ni layo ban wan ai team ta wala mi kendu ya ESP ma ki don ke duty na ke tingwan jong i presiden jong di India ndeng layo ban ai city ba ki la receive ru city bat ni kermen bakin le ya bulan kam panwat ini kibreu bakin penstom ki ka kum ka ai nakalian ka parti ni kentu ya ki patba ba la da pidon kanu ka jing sngeu ba pidi ban kan tho la kede ki nam ikmat la de ya no ru kim de kim ban penukam ki tieng ba kham akor ba tak mat yong ya ki em joki namar ba kibreu ki batai ki kam patba kila ban mi khmat ban train on ta ka jing pha la da pibia nok tilang dai ba pinket ho atau hukum kamdei kena kalian joka parti ngi ketui ki pat ba benin nang ni khmat ki ban pikir hukum ban tho kum tu baru ya kalian joka tak kulit bat ka ki bos sarkar mo makin dapat kenya kan hukum penukam ki beri ki social media akin ki kunti pemerintah namar ba baik social media ka harap ki bobun kiliang ban penpau ki ndrai tak pada ya personal life jong kibriu nani ban kan tho ya bom bad kitu ki khubor ngila poy shaka bakun tarahdu bangin de syambiang khublei shibun